100% sisephansi eLinden Stadium babukeli. Ngihamba nabafowethu lana, abafowethu bazochazela kangcono ukuthi abobani beze la groundini bazoyenzana, bazosupporta or mhlambe nabo bazodlala or kanjani. Nawubhuti lana sayidini uzochaza ayisho ukuthi yena ongubani, uzile groundini uze ngani. Nebhutiza kanjani? Siyaphila mfowethu, kunjani? Ngiyaphila. Igama lakho ungachazela ababukeli igama lakho nokuthi ungubani, uzileni la groundini uzoyenza njani? Mina igama lami nguLeyisana wakakhoza, abangaziyo bangibiza ngoBhandayi uZidane. So ama-games lawo ngasapota kakhulu ngoba nami utshintsho ngithole la, ngeza ngazodlala ngaba ne-selection ukuthi mangabe ufuna ukuya ku-rehab ngaba ne-chance ukuthi ube ku-rehab. Ngazithola nami ngilana, ngathathwa ngamikiswa ku-rehab. Le tournament bekuyokucala ukudlala la. Sengina-3 years manje, ngizokhuthaza ama-out wami engiphila nawo. Almost labantu abadlala lana bonke ilaba bengigijima nabo estradini, bengibhema nabo, senza izinto estradini. So namhlanje ngithi ngizobasapota, nabo bazokhona ukuthi bangibone ukuthi le nto iyayenzeka. Azwakela amazwi wakho Bhutiza. Bengizokuthanda ukuthi ngingenelele kancane, bengizocela ukubuza Bhutiza ukuthi how it was in your journey ukuthi uyekele idakamizwa Bhutiza. Yabona into engiyibonile ku-journey yami wena Bracket, ngaphandle kokusonda, ngaphandle koNkulunkulu angeke ezinye izinto zihamba namadimoni. Yabona angisho lezi zinto besizibhema bazithandazele khona bakufake kona. So bengingana chance even, and into engichazile futhi wena bra wami, ayikho i-medication engeke ngayithatha, ngikhiphe straight ngegazi 99. So lokuthi bazosebenzisa i-medication ithi uma uyisebenzisa lela ngiphuma and then ucala phansi. But emphasize kakhulu uNkulunkulu khona uyaphila kithi, ngoba bengiloku ngithandaza, ngathandaza ngakayanga, ngathi nasengifika kwaba ibonus ngoba la bengikhona kakhulu sisebenzisa isonto. Okay, ajabulisa amazwi wakho Bhutiza. For kulaba abafisa nabo ukuyeka bafana njengani laba basestradini nje namhlanje, ungathini yibo Bhutiza? Engingakusho mina ukuthi i-chance mayivelile ibambe ngezandla zombili, ungadlali ngayo, and opportunity comes once. Njengoba amajita ala nawo shuthi kusho kona ukuthi azele lokho nami bengikuzele, and ngicela ukuthi umuntu ungavaleli abanye abantu izispace zabo, ukhanda ukuthi uze lana ngoba wena uzochitha isikhathi. If mangabe ufuna ukuyekela, ithathe njengoba injalo uyeke vele. Okay, iyajabulisa Bhutiza. Sibonge amazwi wakho. Sisizwe ukuthi umntwana special. Ngiyabonga bhuti omkhulu. Bhuti omdala kanjani? Yaphila. Ungachazela ababukeli igama lakho nokuthi uze ngani namhlanje la ku-event? Lo given wakashabanga wasethushanani. Ngize ngibe khona la kule ndawo namhlanje, ngicabanga bayibonile i-post, nami bengumunye wabo laba ababhemayo. So ngasizwa inkosi, ngahamba ngaya eThembeni e-rehab. So ukuze ngize la namhlanje ukuthi ngize ngifuna ukusupporta bonke abantu ababhemayo ku-South Africa yonke, bahlale bazi ukuthi izidakamizwa azikho right empilweni yomuntu, and then bahlale bazi ukuthi la estradeni akukho mnandi, ukhona ubufa, ukhona ukuphila kule nto esibhizi nayo. So ama-drugs ayingozi la emphakathini, so akhipha ezintweni othi wena ubhizi nazo la emhlabeni. So mina bengikhona nami bengisebenza kamasipala ngiyi-law enforcement, so ngiluze izinto ezikhona, ngaluza umndeni wami, ngaluza izinto eziningi ngawo ama-drugs. So ngiyakhuthaza kulaba abangazi ukuthi ama-drugs ayinkinga, nalaba abasafuna ubacala, kulaba ababhemayo sizama kona ukuthi baphume kiyo. Ngikhuthaza nalaba abasafuna ukuzama ukuthi abangaze bazame nokuzama. Inkosi ngathi ingabasiza, uNkulunkulu khona kule nto. Masingathandaza thina sibantu basemalahleni or i-South Africa yonke, sizame ukuthi sikhulekiswe abazali, sikhulekise abafundisi, sikhulekiswe wonke umuntu kule nto esizama ukuyenza. Ngiyacabanga inkosi ingasiza, and kube nama-program abakhona for emalahleni, kungabi gcina ngale ndaba zebhola. Yonke into izama ukuyenzeka ngayo amanye ama-program ngaphandle kwayo le tournament, ngoba le tournament izophela
kunyamalale yonke into yama-drugs. Asizameni nina bantu enikhona basemalahleni ukuthi akube namanye ama-program ngaphandle kokuthi ikakaramba incede abanye bancedayo. So thina siphuma kiyikakaramba sizamile basithatha basimikise ethembeni. Namhlanje siyila abantu esiyibo ngenxa yayo lento. Ngenxa yayo le tournament eyenzeka namhlanje. Ngithi ngaphandle kwayo ikhona into eyenzakalayo. Ikhona indawo bathi kusethembeni foundation rehabbing center iyakhona ukunceda abantu. So abazali abafuna information ngayo yonke lento bazokhona ukuncedeka abantwana ngoba lapha kuyathandazwa kuyenzwa yonke into. And le nto siyikhiphe ngaphandle kokuthi thina siphuza amapilisi or siphuzeni, sikhiphe le nto ngomthandazo samile sathandaza salisana nenhliziyo zethu. Ngiyakuzwa bhuti umdala, ungachazela ababukeli ukuthi ubunzima kanjani for wena kule jeli yakho ukuthi uyekele idakamizwa? Bekunzima ngoba i7 days iba inzima kakhulu ukuthi izidakamizwa ziphume emzimbeni. Mara nokhona ukubekezela uhamba nenkosi zizophuma lezi. Ama-drugs ahamba nosathane. Usathane lo osebenzisa abantu ukuthi babheme ama-drugs. And nawo kwalama-drugs lawo ngiyacabanga ukuthi bawakhulekisa ukuthi bathengisele thina ukuthi sibheme. It's not easy ukuthi wayeke ngaphandle kokuthi uhambe noNkulunkulu. Ngazama ukuthi wena nohamba noNkulunkulu kulena uphume. Kule jeni engibuya kiyo mina kube nzima kakhulu. Ngihlezi ngahlala 2 months ngazibona ukuthi 2 months I'm not fit ukuthi ngihambe ngiyohlangana nomphakathi. Ngoba maningi ama-temptations ukuthi ungaphinde ubuyele kizo. Ngazama ngavakasha ngezelokishini ngayenzani but ngabona ama-temptations but ngizitshela ukuthi hayi ngumthandazo ngizozama ukuthi yonke into ibe khona. Ngabuyela futhi ngayohlala enye 2 months shuthi ngihlele 4 months na 2 weeks lapha ngizama ukuthi ngincenge uNkulunkulu ukuthi akangibuyise endleleni yami engifuna ukuyenza. So namhlanje ngiyekelile lezinto ngenxa yakhe uNkulunkulu. Ngaye uBishop uZulu ngiyamthanda, ngiyambongisa futhi ngiyalibongisa ethembeni nabantu abakhona ethembeni ithe bangapheli umoya. Umuntu ophuma lapha ngiyacabanga ukuthi uphinde wabuyela ema-drugsini kusho kona ukuthi bekangahamba noNkulunkulu bekeze ngendlela zakhe. Amen. Okay, Bhitiza, for kulabo abafisa ukuyekela ungabakhuthaza uthini? Mina kulabo abafisa ukuyekela mina ngithi kusukela manje abazama indlela yokuthi namhlanje ethembeni kule group izohamba bangakhuluma noThando weKakaramba ukuthi abazamele ukuthi inkosi nabo ibasize ukuthi bangene kule jeni namhlanje izohamba nabo bangene kule. Ngizama ukukhuthaza ngalawo mazwi ukuthi inkosi ngathi ingabasiza bangathi noma yini abayenzayo bathandaza. Sibonga amezwi wakho Bhitiza, ayakhuthaza, sithemba basizwa kahle emakhaya. Sithi sicela niqhubeke nenze okuhle ukuze nalabo abancane abasilandelako bazofunda okukhona. Siyi-100 Spartans, siyabonga ababukeli, sothanda ukuthi siyishiye. Danke bafowethu, anako okunye engingathanda ukuthi amanye amazwi awasekho ngaphandle ukuthi ngithi mina nalamanje amazwi okukhuthaza ukuthi abathatha uNkulunkulu bambeke phambili. Angathatha uNkulunkulu bambeke phambili yonke into yabo izohamba kahle. Sibongile kuBhitiza. Ngiyacabanga ayosolakala. Ngingazama ukukhuluma sesela groundini babukeli, ngihamba noSisi i-Face of Emalahleni finalist. Uzosichazela kabanzi ukuthi benjani ijeni yabo bhuti along the way. So athi singakhuluma okuningi sokuzwa ngayo babukeli nangoba sithi sisukunjani? Ngiyaphila njani? Siyaphila. Ungachazela ababukeli kangcono ukuthi igama lakho ngubani? What are you all about? Okay, my name is Phumelelo Mokoena. I'm a finalist ku Face of Emalahleni 2026 and
I would say umuntu othanda imphakathi kakhulu. I love being hands on. Njengoba bashilo eThembeni. I used to chill with them all the time. Nje sikhulume sicoce, even though I was the youngest like ngimncane and angazi ngawabhema ama drugs, but bengikwazi ba understand it because of I'm from a community whereby maningi yabo. So I'm from an informal settlement, by the way, at Johannesburg. So into bengiyibona, so I knew how to talk to them, how to handle their energy yabo. Bantu abahype na melu be hype, amacala bayehla na melu yehle, you know. Yeah, in order ukuthi bakwazi ukuvula isifuba sabo kuwena, bakwazi ukutshela. Because to be honest, I literally enjoyed every moment, every minute of the banabo. So siswami bokunzima kangakanani for bona ukuthi nje baphume kizo lezi zinto lezi? It was literally hard. Angifuna ucamba mangibokunzima because nasesontweni singena isontweni lodwa. So abanye bangabona ukuthi like lento akayikhoni. Ukumbona ngokusukuma aya ngaphandle causing havoc, you know. Abanye bayalwa nokulwa not because they literally don't understand. They're trying to help. Ngase ifikile leyo nto yabo. But I mean, I'm very proud of them. I'm literally very proud of them ukuthi bakwazile ukubamba yazi bakwazile ngasho njani bakwazile ukubekezela mostly, yeah, because mafuna ukuyeka ama drugs, it's up to you yabo. No matter singakisa rehab, you'll just come back and smoke if ayikho ku enhlizweni ukuthi ufuna ukuyeka. Ngiyakuzwa. So far kulabo abafisa ukuyeka siswami ungathini kimi ngabakhuthaza ukuthi Do it for you. Firstly, do it for you. Because awuyenzeli omunye umuntu ngaphandle kwakho. Yonke into iqala with self love, ukuzibona wena. So kwabantu abafuna ukuyeka ngisho ukuthi the first step ukuthi wena uzenzele and believe in yourself and patience. Also be patient because ekunzima. Yeah, kunzima and ngicabanga ukuthi support iyafuneka. Support bengekho kuzoba nzima for bona ukuthi nabo bakho. Yeah. Bangayenza kanjani? Banga approach abobani bangayenza bangayapi nje if they are ready ukuthi manje kulento abakho? To answer that, I believe ngibona amathanda amaningi la simply means ukuthi like abantu bayabelievela ku. You understand? Bakhona abomama community, bakhona yes ngisho ukuthi abobaba babekho baningi kodwa bakhona bobaba ukuthi ungathi udinga ukukhuluma angahlala phansi ukukhulume nawe. So I think that's why okay angazi like election but einambeni there are people ema-clinic for those kind of situations. Personally nami ngikhona because I've always started ngicale yami NPO. So yeah, into nami enginayo iringamjida, something that I've started whereby ngizobakhona ama-outs kufana noMkhumuli Baloyi, our former finalist kuMpumalanga, Mr. Mpumalanga this year. Nayo umuntu okhona nayo in the men's room yabo. So bakhona abantu. I just feel like if it would stop kuba visual because abanye abantu abanayo iphone and just to have thing izinto zokhomba ngaphandle nokuthi abangayimandi and that poster that will show ukuthi sikhona because ishindaba ye phone guys ayisonke sinayo phone and ayisonke even if banayo phone not sonke it's up to date nge technology futhi especially kulabo abangana bona bayithola kanjani information yabo yona is like sharp nalapho. So mina bengithi sivale manje wesistereo so but before ngokudedela befuna ukuzibuza ukuthi like uzizwa kanjani so far ngale nto yenzakala guys. I'm happy. I'm literally happy. I even have goosebumps. I'm so happy. Njengoba ngishilo ngathi ngicokene ne-tight ngithi ngizodlala nabo nami sifaneni. Yeah, ngiyajabulisa sibonga amazwi akho. Siyabonga. Thank you so much. Okay, 100% sathi sivale babukeli emakhaya. Siyabonga for isikhathi senu namehlo wenu. Sochubeka sinike indaba ezimnandi njengoba sihlezi siniphethe kanjani. 100% them salutes. Okay, siyabonga sisini.